omukikurogu najangwa embeera egi ekiijaho bwanyuma y'omushaija we Elifazi bancanira kufana ruzare ye yonekaho obwe babe bari mu mbeera mbi nikwe bakamusigira abijukuru obwo atiinaho kubata nagira ngu bwanyuma y'omushaija we kufa omwana omwe wasigireho akaba w'enjayi kandi abireho kuguma namureetera abaana ekireetiire oburemezi bwingi. Abaana abakura nka abaana banje kubahwireho bise nawe yise yarara kuyarazire yaza kujya mirungi kandi nimwe by'abana kandi mumbanya ata abana babiza nanyo na babansigira ndiyo nimburura ngahura abagenzi banje abatakana banyamba kakubati ne kokurya abondo kamuhereza na nabisukuro tubaina ko tuzwaro tubahereza oguhona najanga uburu kureba enjura yahika ayerarikirire ahararare n'abijukuru kazo nkenda kwiruma yakakuzire enjura nentera ko gwateka ho bafu by'amizi amizi gagumana gantonyere nemyo byo kweyara atimbini abana tibine cyo kwesweka bariyaho guwe kibanje cyayine naco nikingana busha abantu kanimpora ngo baherezo buyambi kantine ho kwinga kantine haki kantine cyo kurya mbwe nanye tumunyamba mukamperezo buyambi hati nkitwe nkabebembezi nitwe tutwemarira konka nkitwe tugerezeho kurebuka mu kadogu wari mu mbeera mbe n'amazima abizukuru mutabana kamunagira abizukuru nombwire bwo kushoma baba batakwenda kuzana ishomero konka nkitwe nkabebembezi twatanisa kurebuka ngo abana babaza nkahi ayishomero wa 10 wazinga hiturebuka ngo babagurire bitabo abana babaza ishomero konka nitwe twemarira okwera omukikurogu no basa kwija office za TV West muri Mbarara aho buhezu burahike omukikurogu nzima mukam aruhanga haturabizi gasha kwa Onesmus ndiyanabo.